Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kanbuk la thau chawa voin hi July ni som le pakhat ania mani loka Pakistan le India chuan indona han ma chona khamin huwa khan Pakistan chuan boina le harsat na hantok zui ta jela Balochistan Liberation Front ten Pakistan sipai telaka beipui thak na hanai zui ta chiam mai hane Russia le Ukraine indona po kalchun zom zelin Ukraine sipai ten Moscow airport pathum ngot mai han beibok Israel le firfiak polte in bainakal me ka Gaza IDF ten airstrike anaya heti role hian IDF officer pakhat chu tha ani bok ane oi logs min la like lo nia chuan share po subscribe po kha comment po theina o please in engpo ni se Pakistana Baloch Liberation Army tele Pakistan sipai te in baina tang hian bul hantan phot teang kumenge muzat kalto tanga Pakistan lakatranga independent soltu Balochistan Liberation Front tachuan Balochistan province chunga district enge muzat ta beipui thakna lian tham tak mai operation don anti chu hantan ta an province chunga Pakistan sarkar mun ma tele Pakistan sipai ho in kulna mun te targetin han bai chiam maya BLF te hian Pakistan sarkar ne na hunrei tak chung kanin beitona hian chapter thar kan kaita ne hantia Balochistan province chunga Pakistan sarkar thunai tu ta chuan kan hriat thai china mun som pasari vel chat maya Baloch Liberation Army te hian min baya Panchgura te Surapa te Kercha te Kharana te Pakistan sipai te ne na hanin baina lian tham tak mai hathenga administrative infrastructure engemozat chu anti chia BLF te hian military checkpoint engemozat po ti chia in hanla ne anti Baloch Liberation Front thupuang tu Major Goram chuan hei hi Pakistan laka beipui thakna lian tham habul kantran na hania operation bam operation don tia kan soya hian Baloch mi puite jalena tana indona bung thar chu kan kaita hein dona le operation hi makran tuipui kamatrangin tran hania area zau tak tuam chuakin ko I Suleiman hanti tlangdung lian tak mai chu Baloch Liberation Army ten hanla operational area po nasatakin zau ani chunjom ta chelani operation don hi Pakistan sipai telaka beipui thak na operation thar hania tunkar thole ni tangkhan he operation hi tranania Baloch sipai te chakna tharuile kanral thom mangin Pakistan sipai hengemazat chu muntam takatangin kanum chuaka mase Pakistan sarkar chuan thudik tak puang dulawin han sipai tam tak nunna chanta tele Pakistan sarkar lakatranga kanram lak chinte an military te mun ma tam tak kan ti chete baka ral thuam tam tham tak mai kan ti chet sak jong jong po thup bo han tuma Pakistan security force le han material tam tak kan ti chet ta chu tun thlang hian han thupani hati BLF thupuang tu Major Goram hian asoi jaldan chuan Balochistan province chunga kan operation area nilawa Baloch mipui cheng ta chu nasataka ngai sain ti du dana Pakistan sarkar chuan hantan leta kan chen mun kan province chunga kan ram leilung hau sakna te ruchuakin China tilom na le tlon na turin Pakistan sarkar chuan tam tak China athon luta chutianga kan leilung hau sakna te ruk chua veka Baloch mi puite laka nunron na rap thak tak lantira minra be antumna tang hian dingchuak turin Baloch Liberation Front chu achak toka mase chutianga kan malak na le kan chakna te ti thuano pani thainan chuan kan mi pui tam tak telaka dan bo chenalian tak tak mai hanaya Pakistan sipai ta chuan tleirol le no pangte te hanpong suala international community le US chuan hei hi haidarin tun thleng hian Pakistan sarkar laka hian hremnan pedulowa mase Pakistan sarkar chuan anthil ti sual nunron thak tak mai chu chunjom zelin kan mi puite rap thak taka ngai sa thana tele meichia no pang tak tak mai te pong suala hanti du dana le nom chenna tana han man jong jong chu khovel hian an mai mechin sana an mudulawani hati A9 report and pekdan chuan Baloch Liberation Army ten Pakistan sipai telaka operation hlom le lian tham tak mai huamzau taka han kalpuina hian Pakistan sipai nunna chan tam tak anoma an duty post tam tak te laksak ania
Balochistan province chunga Pakistan security force station enge mozat chu hanla heng muna te hian ral thuam tam tak ti chiat ani baka an mun male tran mun tam tak te chu bom mangin hanti chiani hanti The Times of India in report and pek dan chuan Balochistan ho chen na mun Balochistan province Pakistan chuan ti lui na mangin hunrai tak chung au bet toa mase tun naya hian Baloch Liberation Army te hian ral thuam thale changkang jok lom tak tak mai han nei thar ni in hariata heng te hi ramdang tran puina manga han nei ni in hariata Operation Dawn an nei na mun ranga Pakistan sipai te chuan ngam loin han tlan chedeu veka ti chuan Pakistan sipai tamjok te Balochistan province a hian thonlu anita kirleh Panchgur muna te search operation nein heng Balochistan army te hi zon na han thokta mase hetianga han beina hian Baloch Liberation Army te hian lolam punin tam tak an thata anral thuam tam tak an chu sakane hantibok The Times of India in mipui ngai dan han la khomna chuan India mipui tamjok ten Baloch Liberation Front te hi thlopna thajok le chakjok peturin han phut ane India political le war expert Jagdish Madan chuan The Times of India in mipui ngai dan an la khomna hi India hian ati torang MT hi soi thei anilowa achan chu tuntruma Operation Dawn an kalpuina hian Pakistan sipai telaka an chet na sul nu le an chak thar dana tang hian India hi alawin rol reng to MT hriatanilowa tranpuina thajok direct ina penge ramdang athurwal puita hena tangin tranpuina apek tirti hi hriat thayanilowa Operation Sindur India ina nei lai khan Baloch Liberation Front te hian India ne na thok khowa tangdun turin somna voitam tak anti chuaka India diplomat poimo tak tak tenen po inbiak na hanlo nei towa heiwang hian India hi hain rollo chan tur engma ka hrelawani hati Pakistan media ten report an pek dan chuan Baloch Liberation Army te ron chakthar thuta ral thuam thatak tak dena Pakistan sipai te han beitamai hi thilngai thathlak lo tak mai hania Islamabad chuan kanram chung boina hian ramdang te kan thenom ram te poni sela in rolna nei hanomani phot chuan ngai na thiamna engma haum don lawani tin thu chua an siamani hanti heiwang hian Pakistan sarkar po hi angaya thalo ti ariata India hi rinhlel na hanai ni in ariata ne hantibok BLF te hian vointhlang in Operation Dawn hi han kalpui chun jom jela Jagran English chuan report an pek danin Balochistan province chunga district Pathum vela Pakistan sarkar administrative building engemazat chu han latowa Panchgur Surab Kirleh Karan munate Pakistani military camp tam tak ti chiat anai towa vointhlang hian Pakistan security force tanena in bein mason na han nei zelani tin han report bok ane hetianga Pakistanin boina le harsat na hanto mek lai hian Ukraine indona po nisang khajani somthum le palina hanita Russia hian indo morbok tumin Ukraine ramchunga beipui thlak na lom tak tak mai hakal puini hriat ani mek lain Ukraine po hian chutimai tlom chu antum haulawa ren chantur thatok an nei nin hriata Moscow khopuya no fly zone hanpong le tarup maya hei hi achan chu Ukrainian Moscow le chevel airport pathum ngot maya air strike anai wang ane ramlian le military lama po ramro pui tak Russia hi Ukraine hian an chai boin hle maya voin lama The Guardian in report an pek dan chuan Ukraine sipai ta chuan Russia khopui Moscow a drone tam tham tak mangin air strike anaya Nizana Ukraine sipai ten Moscow area chunga drone strike anvanai na hian military te han target deu bera heibaka hian airport pathum poimo tak tak mai beitel hania heng Moscow area airport pathum hanwa beite hi Domodedovo airport te Nukovo airport te Zhukovsky airport te hani Russia Aviation Authority Rosoviet Sia chuan a report danin heng Moscow airport pathum te hi Ukraine drone ten hanon khoideu veka heiwang hian Moscow khopuile a chevel baka mundang Ukraine sipai ten drone strike manga hanbai theina hmuna te no fly zone puanania airport pathum te hi shutdown ani tin hapuang bok ane Russia Aviation Authority te hian report nan pek zeldan chuan Ukraine drone ten an bayani ti puanglo ma sela Moscow khopuya tanga chimthang lampang kilometer zanhi vel zata hla om Kaluga airport po
eng thlona ma thlo chhuale trum remti ni lawani ti an puang bok ane Ukraine chuan Moscow le Chevel airport tang hian bom mangin Ukraine anon bai thrina heng an mun ma le Ukraine beina tana an man te hi bei ania airport mun tanga hian chiat na engemazat chu thenania Masya airport zongjong hi azawai chiat ani loveka hun engemachan chung chu Moscow hian an khari angai donani anti Ukraine form chuan report an pek danin Moscow airport te hetianga bei ani wang hian Moscow in Ukraine ramchunga bomaron thak thin le bom manga in beina mun tanga han thlen tir thin ta chu hun engemachan chung ti jiao mani thei beisenia Russia hian air strike manga haron beito nuwa chuan Ukraine chuan air defense system lampanga harsat na le thiltlak cham kan na yawangin van borok lampanga tanga in beina tam tak chu dancha hlei thei ani lowa Ukraine ramchung khopui tanga chiat na hatlen fo thrina hei wang hian in venna tana trabernia kan riat chu kan tia lotling takin len chuane hanti President Zelensky chuan Ukraine le US chu in lai chin thajok siam turin malak chunjam zela duni ti asoya hemi chiang taka lantir tu chu Ukraine Defense Minister Nina Chalmek tu Rustem Umerov chu US sa Ukraine ayo palai ambassador tan harwa tharta ambassador Nina Chalmek tu chu thak thleng anita ane Zelensky chuan Defense Minister le Ukraine ambassador to US thar hian Anhaber turchu Russia laka indona kan machon meka hian Ukraine ramven him mani thaina turlam hoya malak na ti chak ani dona chutiang ti thai tur chuan Umerov chu mipoimo tak ane hati The Wall Street Journal in report an pek dan chuan tuna Ukraine ayo palai US mek chu US President Donald Trump nen hian anin belhei thaivak lawa achan chu campaign lai khan US politics sa in beina hanasat na mun battlefield ta te amel mu ania heiwang hian President Trump chuan Biden le Kamala Harris te campaign na khan apuya angayani tichon heng thil neu hi hanin kara boruwa kauma wangin President Donald Trump nen hian hanin bethalei theivak lo ni in soi hani boka in biak pona thazok anei theina turle in hriat thiam ton na hanei theina turin Ukraine ayo palai hi lo thailo in hatha kangai ta ni tin han report ani tichon Rustem Umerov hi US nena hanin dorna kongsang tranga te key figure ha chabi poi mober ta jingami ani han bai sei bok ani heti lai hian maktak main nimin khan Kyiv khopuya residential parking lota Ukraine security officer senior pakhat chu kalhlum ania police ten poikhoi tu hi arang thayang bara zui ngalin man ngei hantuma mase voin thleng hian man halanilowa akalhum hi Ukraine security service agent pakhat colonel ania Reuters chuan report an pek danin Kyiv fa hetiang thila thleng hi makdanglam tak ania in dolai le security sang thayang bara da me kani lain Kyiv khopuya ngei hetianga tual thana le in ka hlumna lo thleng tamai hi achan uluk takin chuime kania Ukraine Domestic Spy Agency lian tak mai SBU na thok tu tha ani wang hian na thok tu dang tepo an himang MT hi Ukraine chuan ngai tona sen angai hledona Kyiv khopui chung chim lampanga Holesivsky district chunga Hein thana hi hathenga Ukraine Security Service ta chuan uluk takin chuizui turin criminal investigation hongin achui na hi an thokme kani tin han report ani hetiang ani meklai hian Israel Hamas in kara inremna thuthung siam tuma in biak na nei hani meklai in Israel sipai te Gaza na takin han cha chunjom zela nizan thimlim vela The Times of Israel in report an pek dan chuan they are balale ache vela Israel sipai ten air strike annaya air strike hian antumber chu October nisaria Israel ramchunga Hamas firfiak polte hanon jet na arwai tu jingami pakhat chu an target ber ania Israel bai buithakna chungchanga hian video footage than khat finfia hlei thailo te thedar aninwala Palestinian media lam ta chuan hetianga Israel sipai ten Gaza air strike anron naiwang hian Palestinian mi som pathum velai main nunnan chana heng nunna chanjinga hian no pangte te pariat le meichia pahni hantelani tin han report ani IDF ta chuan air strike tran ani ma hian mipui ten han torlona turin
warning tam tak ti chua ania mi pui tan hena hriat tir na ti chua ani boka mi pui tor na hi atlem thayang ber ani thaina turin thai top kan chua IDF chuan in suan chuak tur poin hriat tir na ha pe boka ti chuan Israel sipai te hian civil meet te kan target lawa Hamas firfiak October ni saria Israel ram chunga poi khoina rap thak tak thlenga a hroi tu le amazing hlap tu ber zinga mi chu kan target ania hlotling takin thani tin han report ve thung ane The Guardian chuan nizan zanrei lampang dar som patni harikma de khat khan report an pek danin Israel hian Gaza mun rang ranga air strike lian tham tak tak main hakal puya no pang tam tak an thina mun Israelin air strike avanai na mun hi medical point central Gaza mi hania heta hian atlem bera mi puijinga mi sompanga velin nunnan chana IDF air strike awanga nunna chanjinga hian no pang so mantelani tin han report ve thung ane khovel ram tam tak le Europe ram ten Israel hi achenalu tuka heiwang hian mi puita torna rap thak tak thlentir tu ni tin Gaza beipui thak na hakal puidan chu andu lawa topsan turin han phutani ti thu chua an siam hlombok The Guardian chuan report an pek danin nimin jinga tanga tukin thlenga IDF 10 Gaza mun rang ranga air strike le operation anai wanga Gaza cheng Palestinian mi nunna chan omjong jong hi mi somret pani lai mai hania hetianga thinarap thak tak thlentir tu Israel air strike hi negotiator in biagram na thok tu 10 ceasefire le hostage release deal atana in biak na anai ti boi tu aniang ti hi thilhlom takani tin han report ane media rang ten report an peka tanga halandan hi chuan tun hnaya Israelin air strike anei na le Gaza operation anei na renga hian mi pui ten han torlo na turin hriat tirna han peloka in thiar chuak tur le mun him lam pan turin an hriat tira ma se hetianga han hriat tir nuwa hian Palestine mi pui te hian an hriat tirna le warning hi zom lowin an chuak mai du lo thinin a hriata hetiang kara hian IDF 10 an target te an big bawa han tlan bo man mai lo na turin an beichil tamai thinin halanga heiwang hian mitam takin nunna an chan phanin a hriat bok ane The Guardian in nizan lama report an peka po hian nimin ningani jing lampanga po khan nutritional supplement anti eile intur tha lampang chi tele medical treatment lampang chi te dong turin mithen khatten an ha mek lain medical point deyar balami hi Israel sipai 10 an lo beitoa helai muna nutritional supplements le medical treatment te nga ka han kal khom na chan ber chu Project Hope anti UN nuaya mi puita dam doile eile intur tha lampanga har satna nei te tranpuina turatana an hon ania IDF ta chuan hriat tirna haom le malo chuan he clinica an hathole an thilti jongjong ta chu topsan leilok turin hriat tirna han pea ti chuan Palestine mi pui te hi tam tak chu mun him lampang pan oma sela mi pui jinga henge mozat ten helai huna hian an lo nga wangin nunna chan hi han tam phanin ha hriatani hanti bok Palestinian NGO pakhat mi pui ta tran pui na thok tuwa Chief Executive na thokmek tu Rabi Torbai chuan Gaza Israel sipai te chet na hi mitnga in ka hmuwa mi puita ta na chiat na rap thak tak tak mai han thlen tira hei hi nunron thak taka international humanitarian law bo chiat na lian takani hati asoi jaldan chuan Hamas firfiak polte hi kantan chuan har sat na hanting ngai maya ma se Israel sipai ten be antum danero hi chu mi puita ta na chiat na thlen tu hlom tak ania IDF te hian amma indona han local puito dan zongjong ai khan tuna indona han kalpuidana hian poisak han nei lo jok nin ha hriata nu ten ei tur tha han nei lo wangin anfa no sen ta chuan nu ten hek tur han nei lowa anfa no sen te dam kho chuana turatan hian an mamo eile in tur tha supply an lak hi an tan chon thil poi mo ber hania nunna tha pin han la han thi phani hati Palestinian Health Ministry chuan darkar somni pali kalta chung khan helai huna hian mi pui somrukle pasari lai mai nunnan chana heibaka hian Gaza mun dang mun ranga Israel sipaiten operation anei na mi pui jinga mi sompanga in nunna anchan boka
แห่งสมปังจิงฮัตัมเบอร์ฮิจูกาซาซิตี้อิสราเอลสิไปเต็นโอเปอเรชั่นอันไหนนานุนจันเต็นนิตีนอันรีพอร์ตบอกอันนี้มีเดียครั้งเต็นปาเลสไตนียนทุนไอตูเต็นอันรีพอร์ตฮีอิสราเอลมีเดียI-24เล่ The Jerusalem Post ตะจวนทิลดิกลวันนี้ฮันตียาIDF ตะเฮียนฮันตาร์เก็ตโหลดลิงตะกินฮันทัตามีปุยนุนจันตั้มตักอมังฮันตาร์ลันฮีเลมจันนามายนิตีนฮันรีพอร์ตเวทุงอันนี้รัมตั้มตักเต็นอิสราเอลฮันโซเชียลแมกไลเฮียนPresident Donald Trump chuan US chu Israel kianga hading zeldona mani in veng him turin Israelin digna chanvo na yani ti hi kanlapom zelani hati ti chon ram trangin pressure na tak mai Israel laka unpack mek lai hian Israel Defense Minister Israel kat chuan Iran haron vole ta dem maya Israeli Air Force pilot training lai mek te an course zawa graduation ceremony hanai na Israel Defense Minister Israel kat chuan Iran in a thui Hezbollah le Yemena Houthis rebel so ten Israel han ka ranga wangle Israel tana harsat na han siam chunjom ranga wangin atulani phot chuan Iran laka hian Israel chu haron chuak le dona chu thil chu hlom tak le na taka in be na hani to dona ne hati dictator Khamenei le Iran rama ayatollah poltanhena direct in hethu chahi ka soidua Israel kutsai tak hian Tehran emo Tabriz semo Isfahan le Israel vauna le ti thai tumna hmuna piang chu athleng zeldona ni hatia in thup theina tur hmun haum lowa indona kan kirleh angai ani chuan chakna nasajok nen kan kirleh ang hati Hei baka hian IDF Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir chuan Iran nena kanin dona kalta kha engti khuna po Israel laka vaukhan na emo chetna thlen tirtum tu telaka kanin lungrual na tilan na le engtin nge kan chan le tang ti hriat tirna te chakna nasatak nena chan le na dik tak kan pek dan tur kan lan tirna niya chu khovel hriata kan puan zarna hani bokane hati Israel Air Force Chief Major General Tomer Bart chuan kilometer sangkhat zariat zeta thuya kan har sana chu chinfel hania Iran chu kan ramatanga ram pathum na hania mase kan ram naiber far circle kan chantirta ne atia campaign hi halatop lawa atulanga chaturin kanin peirangani hatibo heng jongjong Israelin hansoi chan bulpui ber chu Yemena Houthi souten akhat tokin Israel hanon karanga wangtele Lebanona Hezbollah firfiak polte insik soidan le ral thuam chek khol antum dana te Israel ngai athachi alawa heti rol hian Iran chuan thurol puitu ramzongin hinram na thuthlung hasiam puimek zelboka hengkara hian Israel chuan vaukhan na hadi chuaka chetle mai po han threlo ti Iran laka hian an hriat tir hani deuh ber ane Hamas nena inram na thuthlung in ka hai thuthlung le mitangin thlengton na turta na thuthlung han siam thaina tura in biak na hanai meka po tun thlengin harsat na hanlanai mek zela nisom ruk chung in ka hai ani chung hian Hamas sowin an mi hren nungdamalom jingami som le thito ruang som pariat te Israel kuta hanlan turani ti ania Hamas chuan hein remna thuthlung chungchanga hian harsat na pakhat chau kanaya Israel sipai te in hnuda dan tur chungchang le in ka hai chunga Gaza om dan tur chungchanga te lom lo na le pom thailo an ani ti han suya chu tiang bok chuan Israel chuan Hamas te chu an ral thuam te da veka Gaza hian ral thuam keng sipai te tuma omlo turin han phut boka ti chuan heng an thil phut panhi te hi voin thleng chuan Israel le Hamas hian anin pom sak thailo ve ani